Minken Christian High Secondary School Kalajam Shaka Final Jong Under 19 International Subroto Cup 2024 hadirin bakalala wan penlim yaka school na Arunachal Pradesh dah nyulanon haka jinga kun yaka semi final kabala long hanong ba Delhi haka kandai trik nailur ka jinga kun kolong bahadu bakut ka kelas step ka Minken kalala ban thap shwa arkul bat yaki santali ki gol ki basa la thap pat yaki haka kalamit Sashi sian kinam tam na pring kinong elek kai na kabenta ka Minken Christian High Secondary School day u bangan san ubalala ban kharwit yak hat trick ba arjong u hadin ba ulala ban thep ik lai kul ha ka minute arpway lai pusan plus iway pat saw pusan bot pat saw alistair saw pusaw san pway u me ban lam nanti live khandai but u me ban kraw hrip san da ka ni ka jingjob ka Minken Christian High Secondary School ka ba mi khmat ya ka Meghalaya kan khre ba kan yakun persya ya ka school na Manipur ka balala ban penlim ya ka Sri Lanka ha ka jinga khun ya ka way pat ka semi final